Wow, sari wundaba uri kufata umwanya kakanya ukaraba ibiganiro bya Tarisi Soap Minister nk'ibisanzwe. Ndakuramukije gira huba wubahwe, nkubwira ngo amahoro y'Imana nabane nawe nk'ibisanzwe. Kuri kamera ni niyo nkuru Dani, abifuriza amahoro mu kibano aho duherereye mu buryo butandukanye. Ku mwanzi wawe, ku mukunzi wawe, mwifuriza neza kugira ejo nawe ntawomenya hari giye kwigarura ugaca usanga avuyemo ikintu kizima. So niko kanya nagira tuganire gatoya, ariko shaka kugira mpamagarire umukunzi wese wa Tarisi Soap Minister kugira abashe kwifatikanya natwe, ariko yaramaze gukora subscribe, kuko ntabwo nibaza wewe nimba wanga gukora kuri subscribe niki kintu wowe umuntu utarakora ako kantu. Nta kintu bisaba, ni rwa rukundo no kwagufashanya. Ikiganiro nimba cyakuryoheye giparataje giye mugenzi wawe, kuko ntawomenya ntawe utabona ko Tarisi Soap Minister akora byinshi bitandukanye mu gufasha imfubyi, abapfakazi. Kira noneho nawe fasha ngo nawe warafashijwe, kuko nta muntu umwe yifasha wari wese hari ryakenera ikina kiriya. Reka sibye naho twavuga no ku umutunzi ngo yarati urushinge, ariko uko biri kose kubaho no gufashanya ku isi. Bon, nk'ibisanzwe rero icyo nashaka tuganira gatoyi uyu munsi, shaka tuganire ku rukundo ku babyeyi. Tuganire ku rukundo ku babyeyi, ari nayo mpamvu imbere y'iki kiganiro baza kuraba video. Iyo video nayirabye numvira ndyohe, ndavuga ati kangira icyo ndayivuzeho. So Tarisi Soap Minister nk'ibisanzwe dukora byinshi bitandukanye, ariko tukageraho tuvuga tuti twubake dufokasinge ku rukundo cyane, kuko urukundo ino si twese dukundanye nta n'umukene yobaho ku isi, kuko twese twogira icyo dufashanyije mu kugira duharanire ku iterambere rya buri umwe wese. So tugarutse ku rukundo ku babyeyi, papa w'umwana ngaho imbere mw'iki kiganiro muraza kuraba ikintu yakoze, nawe uraba kise n'iki nokorera ku mwana wanje, kugira nimba ari kumwifuriza umunsi mukuru w'amavuko, nimba ari kumukorera anniversaire, nimba ari kumwifuriza umwaka musha muhire, n'iki nokora kugira umwana wanje ejo hazoza azovuga ati wow, papa arankunda vraiment. Ibintu nk'ibi yankorera, turiho kugira abana bacu tugira ibyo tubabitsemo, nabo bazobibikemo ababakomokako. Ariyo mpamvu Tarisi yafashe umwanya agira icyo akoreye umwana wiwe nk'umuntu umwifuriza umwaka musha muhire, kugira amwereke urukundo, amwereke kuko biri kose ari hafi yiwe kandi ntaciye mu burana. Bo fata umwanya wanzura baka video, numara kuraba ka video turasubira, kandi ndagusabye numara kuraba ka video kagira icyo ubonyemo haso muri comment ugira icyo sigamo. Hama nkuko nk'ibisanzwe wo muri kumwe niyo nkuru Dani muramumenyereye muri filime amayobera y'ubuzima no mu zindi zitandukanye, ku yandi macana atandukanye, ariko ubundi gufokasinga cyane kuri Bikore TV. Murabona niho ubu ngubu ndi gufokasinga cyane bivanye nuko biba bigomba gukora ahandi hantu, ariko mbere yo gukora ahandi hantu kwanza nawe ukagira icyo wimariye mbere yuko usimbira ahandi. Ndabakunda cyane, reka tubane dufate umwanya turabe ku ka video, turagaruka mu nyuma. Wow, reka ngushimire ufashe umwanya ukaraba ino video. Ndibaza hari kikwigishije, habe ku mwana wawe, ko muvukana, ku muryango. Nimba Imana ari cyo yagufashije, nawe ufasha abandi. Nimba Imana ari cyo yagufashije mu muryango, gira icyo ukoze kugira uryohere abagukomokaho canke abukomokako. Nico kiza n'ikimana dusaba, kuko twese ku isi ntawomenya turi ngahe ejo tuba turi ahandi, ariko ku isi dusize meze gute. Ari wo mwanya nakubwira ko iyo video kuba uwo mubyeyi, uwo mupapa yarakoze ako kantu k'uwo mwana, nawe hari cyo kakwigishije kugira ubashe gushimisha umwana wawe umutwenze, kubera ko niwo mwanya ubonetse. Kira noneho niyo waba hari icyo ufise cyangwa ntacyo ufise, ngo dukihanira abangana, mufashishe mu buryo ushoboye, mwishimane. Ejo cyangwa hirya yejo mu gihe uzoba utakiri ku isi azovuga ati wow,
papa yarankunda vraiment antuka nta kuntu yankora ibintu nk'iba atankunda murabizi ndabakunda cyane nk'ibisanzwe naco ntakubwira nawe kitakurimo ariko gusa abacu tubiteho ariko tutibagiye imfubyi n'abapfakazi abagowe mu buryo butandukanye kuko nko kuri Chanceline Papa Minister ntacyo dudakora ngo mubone ko twifatikanije n'abandi ababaye imfubyi abapfakazi ari nako kajye nshaka kwisabira umuntu wese nongere ndagisubiremo utarakoze subscribe kuri Chanceline Papa Minister ndagusabye ukimara kuraba iki kiganiro kora kwako kazogera ariko none utamaya ku kantu wo miki kindi koraho kugira umwanya n'umwadikize ikiganiro uzozora kirongera umwanya ukwiye kuko udakoze subscribe notification kugira zize ntibikunda ikiganiro kironka nyuma y'abandi bagihimbye ndabakunda cyane reka twibereho dufasha abacu kubugufasha n'Imana byose birashoboka ariko twibuka gusenga kubera ko iyo mu ijuru niwe ko dushoboza kugira duhaze imiryango yacu ndabakunda cyane ciao ciao wow